fantastiški plaukai, lūpos saldžios kaip ledai, saldainiukas jis yra, paukščių pienas tralele, be jo gyventi negaliu, vis galvoju ir tikiu, kad balandžiai tarp debesų, va tokia istorija, kurią prisiminsiu visada. Tai kas ta meilė yra, viskas ima ir subyra. O ryčka, ryčka, tu beprotiškai gražus, o ryčka, ryčka, tu afigenai patrauklus, o ryčka, ryčka, mano kūnas trokšta to, ką moki duoti, juk visom la 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 la.这边的数值超标了，有异常。终于到达了封锁区，拿回了扫描仪，任务就是关闭这个心灵信标。我带的设备应该可以派上用场。越靠近它，这个伦琴指数就会升高，在这边绝对不可以超过2分钟。好了 ，OK 了，关闭了这个装置，现在这个区域就安全多了。看看这走廊，深不见底啊！这里曾经是神秘动物学和心灵医药实验室，在研究超自然体测试的时候，装置出现了问题，导致这片区域出现了变异区，周边的生物也变成了半透明的电磁形态，难以察觉。找回存有资料的 PDA， 然后就赶快撤离这片区域。Hello， 有人在家不？ Nobody home， Great， 太好了！资料在哪里呀？这简直就是大海捞针啊！这边是什么？我看进去看看。曾经的研究所变成了现在这个样子，一片废墟。远处好像有个东西在那边。得嘞，我走了。这个信号就是告诉我要撤离了。这些玩意儿好像从远方向我这边聚集呢。行了，到此一游，结束。我翻墙出去，不玩了，赶快去撤离点。Jo fantastiški plaukai, lūpos saldžios kaip ledai, saldainiukas jis yra, paukščių pienas tralele, be jo gyventi negaliu, vis galvoju ir tikiu, kad balandžiai tarp debesų, va tokia istorija, kurią prisiminsiu visada. Tai kas ta meilė yra, viskas ima ir subyra.